Pozivam vas da zajedno sa mnom učestvujete u spektaklu u državnom plesu u Bela Expo centru 4. juna. Dare to Dance. Pozivam vas da zajedno sa mnom i plesnim klubom Dare to Dance uveličate spektakl na državnom prvenstvu u plesu 4. juna u Bela Expo centru. Vidimo se! Pozivam vas da zajedno sa mnom uveličate spektakl na državnom prvenstvu u sportskom plesu. Vidimo se 4. juna u Bela Expo centru. Dare to Dance. Veliki pozdrav, moje ime je Nina Badrić i pozivam vas da uveličate 4. juna svjetsko prvenstvo u sportskom plesu u Bel Expo centru. Dare to Dance, vidimo se tamo.